Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas o gintong nilukob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay bibigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas o gintong nilukob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ka, pagala kang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas o gintong nilukob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Waras mo't panakitang kita man, tiag
adlaw lang. Adu nga tao makumikunda nga agbiro. Saan na nga ikan kano ti sasao ti Diyos kanayong nga magmangeda. Ngemawan ti tiyempo da. Tao, kaano pa'y nga panunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam. Tao, ti Diyos awagan na ka laglagi bem ti biyag mo ket saan mo ako kwa agriing ka, agriing ka. Dumaket ari gagayda di mabigbig, may tanok iti posisyon kaput laing daken sirip. Ibagam ti sasao ti Diyos ket agkatawada ipangpangasta iti sirip. Ngayon ti Diyos kadakwada. Kaano pa'y nga panunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam. Tao, ti Diyos awagan na ka laglagi bem ti biyag mo ket saan mo ako kwa agriing ka, agriing ka. Iti Biblia kunaan na maarami tot kasta. Adu iti tatao ayatan danto ti bagida. Nakalangwat kan natangsit na uyong takang nasubek. Manabuy uyaw na suki saan daan nasingpet. Tao, kaano pa'y nga panunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam. Tao, ti Diyos awagan na ka laglagi bem ti biyag mo ket saan mo ako pa agriing ka, agriing ka, agriing ka, agriing ka. Makita kapsat ko iti biyag mo, ti mamnayen ti ayak mo ti apo. Impasnet mo maten ti trabaho, sak paminsan kan nga umay ti Domingo. Awanen day direktam ken ayat mo, kamangibingay ti ayat iti apo. Binayam nga naglabas iti tiyempo, ti talentong nga
palalo, unay ti sangsangit mo. Katin karim ti sangwana iti apo, nga agserbi ka ingganat kung palbiag mo. Agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka, tariga kay nabiyag mo maisimpa. Isublim day di damo nga ayat mo, rumekta ka nga agserbi iti apo. Agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka, tariga kay nabiyag mo maisimpa. Isublim day di damo nga ayat mo, rumekta ka nga agserbi iti apo. Rumekta ka nga agserbi iti apo. Iti panagtultuloy mo nga agbibiyak, adut nagtuduma nga mapadasan, no maminsan ket kadismayan, isupay ti kay aw-awanan. Ngem di ka madismaya, agtuloy kalata, takas ta nga talaga, tibiyag dito'y daga, at dalata umay nga pagkamaliam, ngem saan nga isuti kaupayan. Di ka maupay when nagtuloy ka, panunod hamlata, adat mamtulong ken ka. Di Diyos di na itulog nga dumteng ken ka, problema nga saan mo akaya. Di ka maupay no awan ken ka, di makit kita nga dati datuma, agtalag ka kuma iti kapaulang nga inted niya po Diyos kaniyang. Naduma-duma ti panubok nga dumten, ngem aganos ka nga awan ti sidirem, di mo panunutan nga si kalaan ti agrigrigat iti nadagsen. Di ka maupay when nagtuloy ka, panunutan lata, adat mang tulong ken ka. Di Diyos di na itulog nga dumten ken ka, problema nga saan mo akaya. Problema nga saan mo akaya. Into
patay sadya'y pangukuman at dantut panagsenay kadagiti managbasol at sangit dagapo tadi mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na among met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus may sa pamalakad undas mangyaside kadagiti managbaso wapuna ipadamagyo kadagiti tao ani Jesus ti mangi salaka di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na among met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus iwanak tayo kadagiti tao ni Jesus di mangisalakan tapno awan tu sadyay ti ako naken ka adi mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na among met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na among met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus di mula imbaga ni Jesus iti tunggal aldaw iti panagbiag ko adu nga saludsod umapay panunot ko apay dumteng liday panagtuog daytoy pusok jak maawatan dusa wenno panubo Dios si bibiyagawan ka na sabtan na amin
pasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba iti tiyempo nga inak panagmaymaysa iapot undas amang liwliwag iti oras iti inak panagsagaba punasan na amin na panagdwa-dwa ngamti kari di Diyos si bibiyag awaning ka na sabdan na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba iti kanito ti inak panagpanpanunot kinaimbag ti Diyos saan ko amarukod awan nga rod rason nga inak agsanod panagserbi kasapulan panagtulno ngamti kari ti Diyos si bibiyag awaning ka na sabdan na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba at darag sa kalpasan panagsagaba isuti pasapulan intay ngarud aywanan tanusika binaybayang biag mutay nakaay-ay-ay pamati ken ayat kapapatkan pamati kapapatkan isuti kang runaan ket nusika binaybayam biag mutay nakaay-ay-ay pamati ken ayat kapapatkan intay ngarud aywanan sa limet-metan may sanga kapsat ti inak nakita hasta unay kinarekta na nga agserbi ti namarswa ngem dimten ti padas suot ti panagbiag na bigla na limammiis ti pamati na pamati kapapatkan isuti kang runaan ket nusika binaybayam biag mutay nakaay-ay-ay pamati ken ayat kapapatkan intay ngarud aywanan sa limet-metan ket day di kapsat nga limammiis ti pamati
isuti kang runaan ket no sika binaybayam biak no tay nakaay-ay-ay pamati kenayat kapapatkan intay ngarud aywanan sa limbet mata pamatim aywanan sa limbet mata. Panagmaymaysa adayo ang lugar na kadano na jak man maawatan tuyrik na luluwak agarubos jak kamuti papanang sa tino di ayan ko Diyos ko tulungan na nasip ngeta dalan ko umay mukat silawan tapno jak maiyaw-awan o apo agyaman na pudno launay itirigat man wenno nam ay ada ka nga mang tartarabay o apo denggem dagiti araraw ko dinakbaybayan nga anak mo iyadayunak sulisog iti biyak ko o apo agyaman na ada ka nga mang tartarabay o apo pakawanan na kadagiti nakurangan agyaman ako apo iti ayat mo nga di agsarday agyaman ako apo iti ayat mo nga di agsarday
Sakbay anak tengak idiada si mabat ngaranya nga isuti sinursurutku alawan tapno makita ti pagnaan wen puno anagmayan adu akita ti makaparasa kenda giti tumatayab niliwliwadak payat iti panagna kinankantanda gumilgilap abalitok pag-is-is man daytoy puso gandat daytoy nakemket nadalus kas may sanga karnero agsapsapul na lang tungaruot ken sapulen natay nadalus nga ubong kasta't panagserbi kini Apo Diyos wen putno anagmayan adu akita ti makaparagsa kenda giti tumatayan niliwliwadak kayat iti panagna kinankantanda wen putno anagmayan adu akita ti makaparagsa kenda giti tumatayan niliwliwadak payat iti panagna kinankantanda kinankantanda. Ilimiket na isul suline panbantay tiin ka matanawan isuti kay kayat ko nga pagyanan na isuti na kaiyanakan when agpaisong ano agbiyahe kami aglagto agtaltag tilugan mi masapul na piksa ti makina natut ti sangat nga kalsada ipagnaan ket dongalik kao gobyerno umay kayo kat tumulong kamasulbar ti dawat mi problema
mi opisyales nga agserserbi adagiti adu nga sakripisyo mangitumpal ka nagpirok iti pundo halsada umaket pumintas tapnuin hamimet mapatas iagbiyahe naging awaken nakarelax hay saan kumamet nga agrigrigat ngem adamet kiti sa kabasi panagduras ka po agsangpet nga project pantayan tapno saan nga makupit taday to iket pagsayaatan no adda ti maobra nga libre addamet timpuyog ti umili uray no awan ti tangdan mi at ti tinulong kami matlatta isunga uray at pumanaw addan tutiin na pagsublian tamayat nga talaga dito'y ayan mi uray no kunada nga adayo hanayon nga ibagani nanang ko anak ko tim ko maliplipatan uray no sa dinut pakadanuna lagi pen to'y lugar anak kapuam lagi pen to'y lugar anak kapuam kinaluklukok inuy uyaw ko ti Diyos Apo hunak nga wanti amuna nang parswaan na itimula tanong itak jay karabasa nagdakkel ti bungan na ngamno kitam ti puon basit na tinalayaw ko iti mangga nagpasit ti bunga na ngamno kitang tipuon na sobrat kinadakkel na kamali ti Diyos Apo nang parswaan na itimula dapat kumajay karabasa isut imbong at mangga jay mangga kumatpung at karabasa at damay sa nga maleng at
jay punti mangga natin nagtibungan na tuy ulok sinentro na nasilawan panunot ko nakita tilaing ti Apo dagos nga nagbabawi ak iti uyaw nga imban paga when pudno kayam niya po Diyos ti kalaingan tano kumajay karabasa isut imbong at imangga sigurado to'y ulok binurak na narigat gayam no maminsan ti tao nga pilosopo tagaputi kinalaing mo babawi maudin to ni Apo Diyos ti mapagtalkan isu kumat pagkamangan uray adda ti basol mo ay ayatan nakalata when pudno kayam niya po Diyos ti kalaingan tano kumacay karabasa isut imbong at imangga sigurado to'y ulok binurak na sigurado to'y agum ko iniris na o naranya kabulan unoy ko indingan day tanas lagasilaw mo di mo kad ipaida o naranya kabulan sang sangit ko indingan tu'y nasip nga talubong ko ikakat silawan tapno jak mayawan nuwin ka ng lipaten karim kanyak nakibusen samsam itok lipatay o bulan kat aklunan nang laylayan di ayat in kakat palasbangan unoy ko darasang nga ikatan o naranya kabulan unoy ko indingan day tanas lagasilaw mo di mo kad ipaida o naranya kabulan sang sangit ko indingan tu'y nasip nga talubong ko ikakat silawan tapno jak mayawan nuwin ka ng lipaten karim kanyak nakibusen samsam itok lipatay o bulan kat aklunan nang laylayan ni
ayat in kakat palasbangan un-unoy ko darasang ay ikatan. Knowing ka ng lipatan karim kanyak nagkibusan samsam itok ni patay o bulan kat aklunan nang laylayan ni ayat in kakat palasbangan un-unoy ko darasang ay ikatan. Saan na bareng-bareng ako man amat pagtaengan ama apagsanggiran ken pagkamangan no kamang ti pamilya ti mariribukan isut inka asitgan pari ko maagasan adiki iti pagtaengan isuti pagwadan pamilya di na baybayan bumangon iti parpagbangon ipaaynak masapul agbirok daraon adamat tay daduma mangged na dumaduma umadayo iti pamilya tapno guminawa banuk ti ipturanda ayat dala ama iteda napintas biag ti patpat ganda kan masakbayan da isuwa di tay gundawayan ti kinaanus da hintay kiti tulungan nang runa numataengan da isudat aywanan anus dat subalitan no kamang ti pamilya ti mariribukan isut inka asitgan parikot maagasan adiki iti pagtangan isuti pagwadan pamilya di na baybayan bumangon iti parparbangon ipaaynak masapul agbirok daraon isuwa di tay gundawayan
masapul agbiro taraon ni tata. Makita kapsat ko iti biyag mo, ti mamnayen ti ayak mo ti apo, impasnet mo maten ti trabaho, sak paminsan kan nga umay ti Domingo. Awanen day direktam ken ayat mo, nga mangibingay ti ayat iti apo, binayam nga naglabas iti tiyempo, ti talentong nga inted na impupot mo. Agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka, tariga kay nangabiyag mo maisimpa. Sublim day di damo nga ayat mo, rumekta ka nga agserbi iti apo. Nalipatan ka din kapsa ididamo, napalalo unay ti sangsangit mo, katin karim ti sawana iti apo, nga agserbi ka ingganat tungpal biyag mo. Agsubli ka ni Jesus ay ayatan na
at nang alit tangida suta mo in ping ping syua isikap pangat ses makan mo niing katulad ingka paun sabi pala doon sa nahabay may nang nangisi pagtaha ko nga siyan inunan sisa daan nuntan tahaet pasyanda inaskam jamaki am tason sikam nahuli nakata dinakam idak na ni may uuwafan sabi alid nam ko sutano pasyalang tahan askulen muak alini ungu tan petang alin arakuk mo idi man pakadahan seskerentahan nam idi waraketan malam dinipkan mulai tulaganta paun sabi palatol sepi nahapay may nangisi inaskan jamaki am tason sikan nahuli nakata dinakhan idak na ni may uuwafan kumusta aletan ngata astetun bebayag mula safan kuma isyad saka asan tu salun at ka ay shibali mangusun sikap ang kinata na'y duwama punasan ko bangat isayang nuhama na may nangisana paun sabi palatol sapi nahapay may nangisi pagtaha ko masyad inunan
Iti tunggal aldaw, iti panagbiag ko, adu nga saludsod, umapay panunot ko. Apay dumten liday, panagtuog daytoy pusok, jak maawatan dusa wenno panlubog. Gamti kari ti Dios, si bibiyag awanin ka na, sabten na amin kasapulan ti anak na. Ket kuna na anak at talagkalata, at darag sa kalpasan panagsagaba. Iti tiyempo nga inak panagmaymaysa, iapot undas amang liwliwag. Iti oras iti inak panagsagaba, punasan na amin na panagdwa-dwa. Gamti kari ti Dios, si bibiyag awanin ka na, sabten na amin kasapulan ti anak na. Ket kuna na anak at talagkalata, at darag sa kalpasan panagsagaba. Iti kanito ti inak panagpanpanunot, kinaimbag ti Diyos saan ko amarukod. Awan nga rod rason nga inak agsanod, panagserbi kasapulan panagtulnog. Ngamti kari ti Dios, si bibiyag awanin ka na, sabten na amin kasapulan ti anak na. Ket kuna na anak at talagkalata, at darag sa kalpasan panagsagaba. At darag sa kalpasan panagsagaba. Iti panagtultuloy mo nga agbibiyak, adut nagtuduma nga mapadasan, numaminsan ket kadismayan, isupay ti kay awanan. Ngem di ka madismaya, agtuloy kalata, takas ta nga talaga, tibiyag dito'y daga, at dalagta umay nga pagkamaliam, ngem saan nga isuti kaupayan. Di ka maupay when nagtuloy ka, panunod hamlata, adat mamtulong ken ka. Di Diyos di na itulog nga dumteng ken ka,
Problema nga saan mo akaya, di ka maupay nuawan ken ka, di makikita nga dati datuma agtalag ka kuma, iti ka pa lang nga inted niya po Diyos kaniyang naduma-duma ti panubok nga dumten, ngem aganos ka nga awan ti sidirem, di mo panunutan nga si kalaan ti agrigrigat iti nadagsen. Di ka maupay when nagtuloy ka, panunutem latanga adat mang tulong ken ka, ti Diyos di na itulog nga dumten ken ka. Problema nga saan mo akaya, problema nga saan mo akaya. Dispensaren ading ko, daytoy kinansyon ko, daytoy kinansyon ko, nagaputi karabukop ko. Kitaman ading ko, daytoy sabah, nagaduti sinapad na, kasjay ading ti kaaduna, partidos ko nga sumangbay ken ka. Kitaman ading ko, daytoy bunen, no asaem nakatatadem, kasjay ading ti katadem na, daytoy pusok nga agayat ken ka. Kitaman ading ko, daytoy lansa, ipakpak mo nakallaglagda, kasjay ading ti kalagdana, daytoy pusok nga agayat ken ka. Kitaman ading ko, daytoy bilit, tumay tayap sa dilangit, kaya't nan sa apan sumipit, di talips mo nakasamsamit.
Kitaman ading ko daytoy lansa, ipakpak mo nakalaglag kasjay ading di kalagdana, daytoy pusok nga agayat ken ka. Kitaman ading ko daytoy bilit, tumay tayap sa dilangit, kaya't nan sa apan sumipit, di talips mo nakasamsamit. Kaya't nan sa apan sumipit, di talips mo nakasamsamit.